Iyang okay buni po narakso ko and Pohnpei ko. Wow nagi iso nangan ko, nanalang ko, nangan ko o sa palma Kitti koros. Takpong lang yan kuwawat po narakso sa uksalang namargin wing Kitti. Iso nangan, lapanon lang, rosa, Saimon lang, nanalak, nangan lampen, rospen, katsaw. Tarku wawat sa pulmar oloiso, seriso. Lang Kitti koros na sa palmatay triak, mwomwohd o government. Wapil to kay so masakan and wing Kitti o warangkan. Kaun and mwomwohd kan, kaun and puinkan, kaun and panaykan. All koros, li koros, o sir koros and mwomwohd. Ay tungal wow and toke. Wow turor ang yangay candidate koros o amay tungal warangkan. Kasadelia mango. Ngoy sa pulmal candidate Dionisio Saimon, may kapingkanat isang saugsa, saulang. Menu wow o karkarak paki ay tungal alap lapin sa pulan. Iyang mango. Ipatuan kapingkiyang kauno, pwede ay pilkanat ranwat, o yet ngoy may patuan men sakan poti pin ngoy, o patuan ay magi, yung patuan Sakaradahn way ay tungal inang and men papaway. Ipatuan tamataman, o shotokak and patuan manokela kalangan way ang iyo, ni ay saw kay patulat. Aray sampag risok walu, may patuan wiya amantrowa and isakunadi and wing Kitti. Pingoy shotokak and kasapal kupuran way ang iyo. Imakareta, ipilmen Sakaradahn way may ay tungal inang and papaway melak, o utupan ay tungal men papa ye kupuran ton way. Imakareta, nuwaw karkarak, imen pakin kupuran ton way, may lang katin kupurayo, o katin tatang kaniya. O ipatuan uno petar, ni sope kacay, yan upak kuramay, ni soto pargi, ap ni meden o pung, ni ay pankin pulisang o paisang ni kuramay ton way. O yan patkiyang way tikan, na mwomwohd kasampal and Pohnpei Legislature. Ang mango, may pampatuan alit kupuramay kalangan, imay sa karki ay sa ukisit. May kupuramay lang yan, may pansansan, suto pan o lamay. E panuyan may pan kasampal tolo lang yan. O isuto pan malgi, ay pantatanggi ni meden o pung. Ang rimentron way, ang katin sa panmangi kamadya dong yan. Pwede patuan uno patar, yung kak salang win tikan and Pohnpei Legislature, o pidlalang masligin Pohnpei maananapan way miya. Harapin kay puri sa karatawat, ay tungal kaping lap, kiway akak burakin niya yung kakyang wiya, amay sa formal candidate ang sir kasampal and legislature. Aring mango, ipatuan pagi, nuwa o karkarak, pangkuburan tuon way, kumay ng katin, tatangkin niya, pui patuan ono petar, yung patuan pak kupuramay. Kalangan la pala, o ngoy sa formal candidate, Dionisio Saimon, kasadelia mango.